Willkamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kaq kamachikuynintakama. Kaypi mirimasun tukuyricha willakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinapa. Amaso amalio llama genia mata llaqtanchipaq hankichkan wawqillaykuna pallaykunaka kaqaychay karamuchkanchiriki rimarininchik problem uktawan rikikunan chunka punchaw marzo killa chunka punchawpiña marzo killapis kachkanchik wawqillaykuna pallaykuna chunka puncha marzo killa riki kaqay willakuykuna kaylawmanta waklawmanta wawqillaykuna panichallaykuna ñana chiqapchasunchik kay willakuyta kay yachasqanchik hina kay yunkapi wawqillaykuna pallaykuna kaywanqa qallarunchik yunkapi kay hayninpa viernes achillay pachapaq liwriki lluqlla aparun llaqtataw llakipaq wawqillaykuna pallaykuna chay lluqlla aparusqan riki kay San Pancho Perigao, San Pancho riqsinchik rikao, más riqsis como San Pancho, claro, Mixtepeqa San Francisco rikao. Chaymi kunan ña reporte al 90% ninga, reporte al 90% ña riki sumaqta ña reporte toraykullanku. Pichqa wasis destruisqa, total destruido pichqa wawqillaykuna pallaykuna. Chay rumipa ñiteros campeón rikao ni wawasit mano rumi ñiteros perqantapas tuñallis chaypi panichanchik inkaku pichqa wasi anakunapas seguramente riki tawa 89 viviendas inhabitables imaninantaq chay inhabitable mana yachanapaq ya o sea ña perdisqaña. Entonces, Kaiwan Jarika, aunque manda destruiducho, pero inhabitable. Caso, son 89 viviendas inhabitables. 209 viviendas afectadas. 200 Iskay Pachak, Pusachangra, falta Uchalian Iskay Pachak Chungampa. Wasikona Tariki Yay. Kurullarqa wawqillaykuna panchallaykuna y chay saschakuy riki wawqillaykuna nisyu karqa grave niqaw porque kaqa fotokuna videokuna hawarirqanchik incluso y chaypi riki hawachiwanchik wawqillaykuna pallaykuna que nisyu rikao 209 viviendas afectadas. Chay llapan perijayqa runa yachan 442 personas damnificadas. Mallay mama. Yaqa pichqa pachakman chayarusqapas. Yaqa 68 años faltasqa pichqa pachakman chayanapaq. Tanto rico wawqillaykuna pallaykuna. Son 442 afectados. Y mana wasi ochaqay nichkancha 209 viviendas afectadas y 208 personas damnificadas. Sapo así porque manachos cae alinyo. Porque sapo así pichuklia yacharqa si son 209 afectadas, ¿no? Seguramente wakajkuna hayna chay inhabitable pips waqtachampi yacha hatus chaturakospanku yachachkanku rikao
incluso kakaya kaypi ñam chay chakalawta limpiachkankuña mayu purinanta ña limpiachkankuña kawsunchu awqillaykunta riykuna kaynata kay Carla, ¿cómo estás? voluminta pagaykusunchu kaq waku machulay machu rumimi kay wasi destruyeron rikaw kay wasitaqa riki kaylawninta narunkuña chay desmontetura wischurunkuña kaq kanaypi llapa Jero, Julio también que yantaros puikotemuskan wakna ña rumi mayu purinan kaya mayu purinan kanchu yakuqa chakirusqañachus a ver qhipachamos uchaykachisunchik hinalla wakninti mayu rikuchkan kallita wawqillaykun para hanaymanta rikaw hanaymanta kayta limpiaptinkuña riki mayu kutinqa sitionman mana kaynin pase kanchu total chawpimanta partiron kay mayo sampanchu llaqtata wawqillaykunta chawpimanta porque chawpintami mayo pasan kay paradero Ayacuchuman hamuna paradero chakamanta chaymanta kaylawman uraylawman riki huk y chay qipanmanta porque qhipallan kachkan chay paradero Ayacucho chay qhipallan chay ura kallinqa riki kachkan rika iskay kallipiqa ña chakaña y chaymanta waklawman parque tukuy chay parque muyuriqkunapi diferentes instituciones posta o sea ni kaynin may pasi kanchu kaypi montorusqaku kampas nata kaypi churaykusunchu sumaqchata hawananchikpaq montorusqakum kampas wawqillaykuna pallaykuna nata rikaw kaypi desmonteta ama mayo mas waklawman rinanpaq mana kaynin pasi kanchu aislado kaylaw kachkan parque chay centro de salud chay anki hanan kachkan hanan muyuraq porque iskay ñanllam kasqa kay uran principal inas hananñataq caro hanan muyu kachkan rikaw auxiliar chayta qhipatañas kichawraku rikaw auxiliar hanan kachkan rikaw chayllantaña purichkanku seguramente chayllantaña carrokuna motokuna purichkanku chay vicinukuna rikaw kaylawman puriqkuna porque chawpimanta puni kallarusqa kaypi limpiachkanku kay mayuta mayo total machullay machu rumikunatami kay winaramusqa naspa riki mana dejanchu mayu pasananta lliw yantarunku yantaruspa riki limpiachkanku chay descolmatación rikaw limpia haykapi waktaq tukukunqaku wawqillaykuna porque rumita pakichkanku chay rumita pakita tukurunqaku wakpi rumi ayka rumi wakakuchka cantidad wawqi kaypi alto 1 kaypi pampas kachka 2 3 4 5 6 como 8 rikusqallayman porque kay urapipis kachkan huk kay rumi kun sutilla mana mayorinchu kayla waklawta mayorichka kayta mayorikuchka kallinta hinalla mayorikuchka kay wasi destruido kaynin kaypi yachaq wawqichanchikuna panichanchikuna kaypi yachaqa mana pasi kanchu kay agaqa kay rumi a veces kutichaykusunchik qipaman kaymi chay rumi rikaw llumpaytanta kutirachinchik ahí está kaymi riki agaqa kay rumi kaymi chay wasita destruyusqa may atinkuchkunaman pakita waklawnintapas igual mayo amuchkanta hinalla mayo amuchkan waklawninta pasadizo chakachkan manaraq parquiman chayaykuna chayninta riku wawqillaykuna pallaykuna hinalla mayo kayla waklaw chawpin kaymi mayuq haykapi waktaq tukukunqaku wawqillaykuna pallaykuna total gravichata ruwarusqa rikaw mallay mama chayna sampanchuta ruwaron chaymanta riku wawqillaykuna pallaykuna tukusunchi 208 personas damnificadas 6 heridos suqtatas riki kirieron hukñataq chinkasqa kachkan panichanchik nichkaraku tawan nispa seguramente wakiqkunata tarirunkuña mana kaypi ninchu wañukuq nispa may mana kaypi rimanchu wañukuymanta wawqillaykuna pallaykuna entonces gracias taytanchikman mana wañukuy kanchik seguramente kay chinkaruq panichanchik paysiriki kay rumi chay wasi rumi chayarusqan chay wasipi
chay sótanopi yachasqa chayman riki lliw yaku juntarurqa despacho chaychu aparon pero mayman aparonman hina chay ukupichu hinalla pamparayachkan pero ñam aspinkuña manam tarinkuchu. Entonces chullalla chinkasqa kachkan ahí comunicado desde kikin municipalidad distrital de Aina San Francisco awqillaykunpalaykuna Aina San Francisco sutinpis kasqa Municipal Distrital Aina San Francisco ninrika hasta la fecha 9 de marzo qayna punchawkama qayna punchaw tardikama ya 90% registro kachkanña sistema SIMPAT nisqanpi chay saschakuyniyuqkunapaq seguramente préstamo imapas kanqa rika yanapakuy ña chay INDECI nisqanpi kachkanña qillqasqa wawqillaykuna pallaykuna porque necesario rika necesario kay yanapakuy chayanan rika wawqillaykuna pallaykuna porque mana chay imaynatama recuperanqaku rika total chay wasiyuq listo chay mayupa purinanpi nisqan chay mayu purinanpi chay 15 metrulla tawa metruchalla wasi ruwasqanku chaytam destruyinanku totalchata hinas poklawpi reubicación rurananku ama qipa punchawta chayna paramuspa chayna afectananpaq Alameda kakon enatin chaytaq limpiaykarinqakumiki manaña waqna rumikuna waqan winakurunqañachu rika manaña waqna sachakuykanqañachu hanamanta pacha kay hanamanta pachami kay qhawasqanchikman hina wawqillaykuna pallaykuna riki mayupas purikuchkan huk lawninta rika mayupas huk lawninpiña wawqillaykuna pallaykuna mana ima sityuntachu purin mayupas llakiypaq chay rika entonces kaqay wawqillaykuna pallaykuna reporte total rika reporte total yunkanchikmanta chayaykaramun kikin municipalidad distrital de Aina San Francisco paykuna riki kay willakuyta riki chayachimunku rika entonces chayta riki atukupaykuchunku allichayta principalmente descolmatación chay mayuta riki limpiananku Ana imanta riki primero rumikunataqa riki hurqunanku tanto qhirutam riki aparamos chaychik chakarurqa hupa hinaña wawqillaykuna pallaykuna entonces chayta chinkachinanku rika bien wawqillaykuna pallaykuna avanzasonchik chayñataq riki qué tal gracia wawqillaykuna pallaykuna Picharipi bomberokunas mana yanapakuyta munanchu Pichari y Quimbiri chay iskayninpi kachkan bombero Pichari y Quimbiri chaypi kachkan bomberos wawqillaykuna pallaykuna ari kay San Panchopipas kachkasqa bombero kimsampi rika iwaq chimpamanta mana yanapakuyta munankuchu imanispa jefen si wawqillaykuna panillaykuna jefen niykaramun Picharipim kachkan chay Fuerzas Armadas chay San Panchoqa sapaq departamentoña manam Cuscuñachu por lo tanto está prohibido apoyar ñuqanchik sunallapim yanapanakunanchik nin imaynama kaynaq pitaq nin comandante departamental de Cusco comandante departamental mana cualquier runachu wawqillaykuna pallaykuna Cuscupi kaq porque kay mayumanta waqlaw chimpamanqa Cuscuñamiki Pichari, Quimbiri, Cuscuñami wawqillaykuna San Pancho chimpan chay mayumiki rakichkan hanaymanta urakama entonces desde Cuscumantas kamaykachikamun ama richichu nispa wawqillaykuna pallaykuna kaywanqa imatataq niwachkanchik primero imaynama chay comandante departamental Cuscoqa harkakunqa yanapanantaq hinaspapas imaynama wawqillaykuna pallaykuna kaynataqa ninqaqa a ver mana punim niwachichu huk departamento huk llaqtapas kachkan incluso desastre kan huklaw suyukunapi nisun yuklaw paispi yanapanakuy kan
Perú hayka kutitataj yanaparqa Ecuador chay sachakuyaptin, Boliviapi sachakuy chay incendios forestales principalmente o kayna llaqtakuna apaykaptin o Chilepipas yuyachkani o punta watakunata chay sachakuykuna kaptin Perú yanaparqa wawqiykuna igual waklamanta mandamuk igual yanapanakun huklaw llaqtakunapas a pesar de que son otros países entre estados kay nina rawraykaptin kayna lluqllakuna aparuptin imapas kayna peligro nisyu karuptin y kay Perú llaqta ukullapiqa kaytaqa nin wawqillaykuna pallaykuna chay orden kay kurusqa kaqaya a través del WhatsApp kay kachkanqa kayaw salida de unidades F208 y 243 se cancela por orden de 9.11 y 9.12 chaynatara kay kachkan chay WhatsApp ninku se cancela nispara wawqiyaykuna pallaykuna piraq kay Wiraqucha comandante departamental mana yanapakunanta munankuchu chaychiki kay kunapi sampanchupi bomberukunalla riki sapallanku tutapaymanta tukuy punchaw llamkallarqaku sapallanku wawqillaykuna pallaykuna y kay bombero wawqillaykuna merece sanción sanción chay ratullaqa lluqsimusqakus yanapachakullasqakus ninhaw chay kamas chay punchaw pero pajarintinmantaqa manaña wawqillaykuna pallaykuna manaña marrimari chayñata riku wawqillaykuna pallaykuna Petroperú ojalá ya kay Petroperú kay partichata churakuykusunchik wawqillaykuna pallaykuna kay gasmantaraq rimachaykusunchik indekupis qallaykunña kaytaq nirqanchik qayna punchaw de que ña estado nichkanña chay prisión subichiqkunata sancionanqa hasta 8 años de cárcel pusaq wata uchkuwasipi tiyananpaq allinmi wawqillaykuna pallaykuna allinmi ñas qallaykunña chay grifukunata chay prisión subichiqta ña sancionachkanña kay Arequipapi personaynikupi operativota ruwaykullan combustible llumpayta subiriykuptin grifukunata y chaynas kay ayaku chuklawkunapipas llamkaykunanku wawqillaykuna por orden del gobierno chaqaya riki grifuta riki kay Sedapar nisqan chimpanpi kasqa riki grifo hina kay Arequipapi chaypi riki suberachisqa chay GLP nisqanta wawqillaykuna chay gas licuado de petróleo tiniki kaypi sancionaykunkuña rikaw hinaspa nichkanta ama chay grifukuna llapachanku chaypam sutin concertación de precios ama riki parlakuykuspa subichinankupa chaytapas hawapayachkanku wawqillaykuna pallaykuna chaysi riki hayakunanchik kay Indecopi nisqanta sechon subichinqa hinaptinqa bueno principalmente carroyuqkuna motoyuqkuna kay perichkan rikaw usuarios pueden llamar kayta churaykusunchik kay hatun letrawan juntaronqachusmi nataya riki churaykusunchik rikaw juntaptinpas juntaronmiki menos yachaykachisunchik ahí está. Usuarios pueden llamar al 0800 4 40 regiones, lunes a viernes 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Para reclamo virtual, escribir a reclamo, porque reclamo, chaynalina, pero más fácil, reclamo, seguido,
www.indecopi.go.p chayman si aykuchaykunanas pues wawqiykuna pallaykuna chaynintakama denuncianchikta churaykuykuna sichu kay wamankapi detectankichik mana ñuqalla rantichkanichu rika chay GLPta pero wakiq rantichkankichik chay subiptinqa qayachaykunaykichik wawqiykuna pallaykuna ya mamallay mama kaypaqa kayta ruwaspaq perderachinichik. A ver, vamos a ay vida bullapas kachkantaq wawqillaypaqmi chalay. Entonces ya chaqay qhawaykunchu wawqillaykuna pallaykuna reclamakunaykichiksi chayna subichiyta munaptinkuqa hinaptin riki manaña riki subichinqakuñachu. Entonces kay tukupayniyman churaykusunchik kayta hinaspinaya ñawinchasunchik chayñataq riki nichkantaq ya no hay stock de GLP. Gremio de grifos nichkan desabastecimientos qallakuykun chay GLP nisqanpi mana chay napichu mana chay gasolinapichu chay dieselpichu mana GLP porque wakiq carrikunam funcionan chaywan GLP mana chayllachu chay GLP wantaqma yanukunchik wawqillaykuna pallaykuna chay balonta rantichaykunchik manachu gasnitukurun taytaku gasta apamuaynes wasikamar apamun anchaymi chay GLP. Entonces nichkanña ya no hay stock de GLP wawqillaykuna pallaykuna kaypi ñuachkanchik según paykuna actualizasankumi paykuna qhawapayachkanku riki achkaraqchu kachka asllañachu kachkan imaynaya chayta chay nichkan riki desabastecimiento a nivel del Perú, nichkan Carlos Puentes, representante de la Asociación de Grifos en el Perú, pairiki nichkan ari ñam chay gas rantikunanchikpaq tukunayamuchkanña nispa wawqillaykuna pallaykuna yachqanchik hinariki primero problema kay guerra mundial guerra mundial kay Irán y vicinunkunawan nichkani Estados Unidos mana vicinunchu sino yanqa huklaw llaqtayuq rikaw porque Irán Estados Unidos Irán huklaw nimpi kachkan Estados Unidos huklaw carrusupiraq wawqillaykuna pallaykuna pero igual chay Medio Oriente nisqanpi riki chay guerra kachkan chaywan combustible a nivel general riki subichkan kay semanata ojalá ama nishuta subirunmanchu porque subinqa más hasta 150 o 200 kaman chayanqa nichkanku manchachikuchkanku wawqillaykuna pallaykuna analistakuna ñas 80 pasaron nichkanku y mana chayllachu yachqanchiknari kay Megatoni nisqan llaqtapi lawpi kay gas ninchik riki chay tubo pakikurun riki tubo pakikuruptin riki gas escaparon chaymanta y chayta riki kunan parchachkanku ña amacharunku ña riki chay pigayninta chay gas tukuruptinqa riki wañurunña riki tinkunanqa manaña kanñachu manaña piganñachu ña riki aspirunkuña hinaspa riki ña allichachkankuña nin riki wawqillaykuna pallaykuna kaqaya. Segunda planta de GLP cuenta con stock para 2 días. O sea, hoy y mañana se acaba gas wawqillaykuna pallaykuna. Mañana se acaba gas. Kaytaq ñuchkanchik planta de GLP. Planta imaninanta chaypim chay. Riki ruranku gasta, willpunku gasta, rantikunku gasta, chaypim chay guardanku gasta. Es como un depósito, digamos. Planta. Chaypi nichkan iskaypu menos de 2 días nichkan. O sea, kunan punchao pajarin, ¿ya? Nada más. Mincha paja ya no ya. Entonces pajarin miércoles, hasta miércoles wawqillaykuna. O sea, kay semana pa manaña ni haypangañachu. Chayna nichkan kay planta distribuidora de gas GLP wawqillaykuna.
Chayñata riki mototaxi kuna hasta grifopi puñupaywan kachkanku acá San Juan de Luricancho nisqanpi riki fotota tomaykunku porque chay wakin mototaxikunapas kay gaswan funciona rikaw paykunas puñuchkanku nichkan riki no sabemos si llegará la cisterna puñupankuña wawqillaykuna pallaykuna porque cisterna chayamunqa kamas cargaykunqa hinatinqa kamas riki tallikunqaku pero ña kulanpi ña suyachkanku porque kay Venezuelapi kayna gaskuna faltarirqa combustiblekuna faltar cola karqa burlakuqku rikaw politikunchikuna a ver kunan ya kay Limapi chay problema kachkan claro kay llaqtanchikunapipas kachkan ya rikaw pero Limapi más nisqankumi wawqillaykuna pallaykuna ña riki kay TGP apankuña tubuta allichanankupaq wawqillaykuna pallaykuna ña tubuta aparunkuña allichanankupaq hinaptin riki ya listo ña kachkan riki allichanankupaq wawqillaykuna pallaykuna kay machu tubo entonces kay tubukunatapas kayna apanankupaqqa seguramente wawqillaykuna pallaykuna kaypi nisunchik seguramente largo kachkan rikaw porque tubuta riki cambianqaku hayka metroyuqlla chay tubukuna perderon rikaw kay yunkapi porque kay nichkanña rikaw incluso ña riki chay allichaypi avanzarunkuña 50%, 50%. Entonces ñamiki semanaña wawqillaykuna pallaykuna ñamiki semanaña kay primero de marzo tamiki chay problema karon ñamiki kunan kachkanchik 10 de marzo piña entonces tawa punchawlla ñamiki wawqillaykuna pallaykuna hasta 14 de marzo duranqa allichay nichkankutaj entonces ñas avanzarunkuña 50%. Chay 50% llaña faltachka no tenga chay allichaykunqa no tenga ña riki funcionaytaña qallaykunqa nichkan rika incluso yapanqakus chay gas chay volumen nisqanta o sea más achkachataña apanqa 70 millones de pies cúbicos por día chaynallatas apasqa kunansi 86 millones de pies cúbicos nisqanta apachinqaku chaywan kay crisis nisqanta apuraman riki solucionaykunankupaq gobierno nichkan riki lo más importante kaytara qhawachaykusunchik ya Alejandro Narváez wawqillayku kunan chay gasmanta tukusunchik kunanqa Petro Perumantaña rimasunchik ya chay TGP manta tukusunchik ya pagarinkuna chay rimachkasunchik kunanqa Petro Perumantaña rimasunchik Alejandro Narváez ninrik wawqillaykuna pallaykuna si Petro Peruta gobierno apoyanman manachakunan ina problemata qhawachkaswanchu kay Petro Perucha chay GLP ta rurachkanman chay ina chay petroleomanta mananchika gasmantañachu porque kay gas naturalmantami ruwasqaku chay GLP ta chaymi pisichkan rikaw anki gobierno niykunña huklawmanta apamunankupaqpas ñas autorizaykunña entonces apamunmanku Chilimanta apamunmanku Ecuadormanta anki Boliviamantaqa mana porque Boliviapipas gasqa pisichkanña rikaw más bien Chilemantaña apachkanku y kay Perumantaña aparqaku gasta puntataqa gas ninkakurqa riki Boliviapaqa yanqaña riki hasta apamuyta munarqaku kay hasta kay Ayacuchukama Ayacucho chaykama apamuyta munarqaku wasin churasqa kananpaq inatinqa bueno mana chay karunchu porque imaynanpaq tukurunña wakpi gas ninku rikaw y más tarik más kananku más kay faltachka gobierno autorizaykunña chay GLP yaykumunanpaq pero kunan nisqanchik kay Petro Perumanta rimasunchik nispa sichum gobierno apoyanman kay Petro Perú tinaptinqa manachiki kayna pisichkanmanchu gas nitaq combustiblekunapas manach wicharichkanmanchu nisyotaqa nin kaynata riki nin wawqillaykuna pallaykuna kay wiraqucha Alejandro Narváez
¿ah? Allinta rimarin kaymanta riki wawqillaykuna, panillaykuna, ¿no? Porque chihapya chayqa, ¿o? Porque sichun Petroperoninchik hinalla normal funcionanman hinaptinqa chaynaya kanman. Petroperotami que wichqaspa rantikuyta munarqaku kay problemawanqa manañam chay pasakunqañachu. Nitaq llaqta runa manam permitisunchu awqillaykuna pallaykuna. Pitaq kay Alejandro Narváez paymi doctor en ciencias económicas, docente universitario y político peruano. Paymi kasqa kay 2024 paq presidente de Petroperú. Presidente del directorio de Petroperú del 8 de noviembre de 2024 hasta 17 de octubre de 2025. Yaja wata wawqillaykuna pallaykuna. Y Punta Tapas 2023 y 2003 y 2005 watapipas ñasrique kay umallisqaña kay Petroperuta. Entonces payachan imaynampim chay problema kachkan kay Petroperúwan wawqillaykuna pallaykuna. Kunan rikinin ya proceso privatización maña yaykuron. Y chaywanqa subinqa kay Petroperú, mejor dicho kay combustible ninguno. Subinqa kay combustible. Pero kunan imanintaq gobierno, bueno, kayqa un comentario de un politólogo, de un economista, expresidente. Pero imanintaq gobierno kaymanta nichkan rikaw, gobierno kunan mana geriñachu riku gobierno, porque geriwanmi que chay rantikuy rematay karqa rikaw. Kunan kay gobierno anichkan reactivasunchikmi kay Petroperuta nispa wawqillaykuna pallaykuna. Kay Cuscupi chay tubo pakiruptin kay saschakuy karon. Y chaysi kunan que desde el Ministerio de Energía y Minas Taita Ángelo Alfaro pairikinin kay Petroperupi kaq directoriotam kaqlla allichaykusunchik. Hinaspañataqmi kanqa mas qullqi chay petróleo y gas nisqan ruray qallarinankupaq nin wawqillaykuna pallaykuna. Porque kay semanatas wawqillaykuna pallaykuna chay reactivación kanqa primero directorio en Españata a través de Agencia de Promoción de Inversión del Sector Hidrocarburos. No sé, kay reactivación en kay estado pa makinpi chukanga inallachu chay porque kaypi mana rimancho chay jeripa chay ley ruwarusqanta, ley de privatización chay de Petroperú, porque chay ley de privatización Petroperú chaymi kachkanriki chay tamriki wañuchinan. Manam chaymanta rimancho awqillaykuna pallaykuna chay inallachu siginqa imaynaya, pero manam kunan permitinachu riku awqillaykuna pallaykuna. Porque nichkanta qari kachkanmi pozos petroleros kay Petroperupa, pero mana llamkachkanchu, porque como kay Petroperuta ya haykurunku riki naman kay imashutin chay rantikuyman ya chay concesión mi chay rikaw rantikuyman churarunku hinaptin rikin manaña kay petróleo fabrikachkankuñachu. Petróleo man fabrikachkankuñachu chay combustible nisqanta, gaspi kaspa, gasolinapi kaspa, kerosinpi kaspa otaq o kay diésel nisqanpi kaspapas. Nichkanta qarika kay decreto número 1025 chay kachkan chay reestructuración financiera empresa kaypiqa chay privatización ta tukupaykusunchik ninchus wawqillaykuna pallaykuna, no sé, parece que sí,
Inalacho chay privatización richkan porque kaypi chay inversión estatal chukanga y chay inversión privada chukanga. Porque si chum inversión estatal kanga na tenga ina Perú pa maquimpi kanga. Si chum chay inversión privada kanga, na tenga chay inversión privada ka privatización mi ko porque privado con manami que invertir gari que yangacho sino pa iguna gananango pa invertir. Porque kay pikach kay mainan pitak chay mana avanzar kacho porque chay pro inversión wang mi mana parla ikar kacho kunan kachay mi kahlia kuti kunan parlari man nis parikao ari chay pikach karja na kona ari pa movilización kuna paro kuna incluso kachkar karikao y kay pe jamanan permitina chojle con niskanchipina chay privatización. A Chile pecan empresa a pesar que paiguna mana cancho petróleo ni gas nimpas pero paiguna pacan refinerías y empresa estatal lo auge con palegona y chaña tagrika o claro con pipas pero que pero peja todo es privatización o auge con paleg todo es privatización marri mario auge con palegona chaina ya transporte de carga pesada minchapaj y chañata limapi transporte conan minchapaj ña ari que rimachkanko ña jalarichon ya chay paro nispa ojlegona palegona. Entonces kay transporte de carga pesada a nivel nacional niskanko kay jueves está paralización mayaygo kongako kay combustible wichariskanraiko chañata por tema de inseguridad. Chayentari que hay suspensión de tributos de combustible para sector transporte. Hay crisis combustible pemana estado juncho que paikona mañana pacoita ningri que baujilegona palegona chayna pe paikona paro mañana y congako. Lima y Callao transportista con apasari paikona ganich kanga paro indefinido nispam mientras transporte ñata si cae huk punchao ya. Entonces kay pajarin pagarilaña kachka mincha jueves mantari kay paroman Lima y conga y a nivel nacional pues kanga kay sasa chaco iriko aujlegona pan y chalegona sasa chaco niskanche porque paro pega siempre sasa chaco y kangri que jarcanaco irikao cheña tari que fiscalía ambiental mama kay pas kachkanta fiscalía ambiental niskangri que kay chawa petróleos kay Marañón mayuman osorong riko aujilegona palegona kay Loreto Nauta niskan lao pichay seri que Fiscalía Ambiental Material Ambiental de Loreto y Nauta paikona rike kay distrito de Urarinas chay perik jawarichkanko enaspa chay estación 1 de oleoducto norperuano del río Marañón chay tarike jawarichkanko imaynanpim chay usuikaron empresario chay huchayo bueno imaya chay porque si chum uson en aptenga imaynan pinche uson por falta de mantenimiento aujilegona pallaigona chay que ni rimaren mama fiscal adjunta Yaquiline Hoffman Panduro pairi que niskan arika OEFA niskanwan chayñata ariki Capitanía de Puertos niskanwanmi por el Cuchcanico en Aspari que Javarimusajo, que hay comunidades nativas de Saramurillo y San José de Saramuro, Nisjan Laupe, en Aspari que Javari Camusasco, imaina situación pechay, chawa petróleo pa osoroinin kachkan, achkasuchos chay, aslachos chay, hinallachos osuchkan, manacho chay, tarike Javaringako aujilegona pa nichayaikona. Chayna tariki tukupananchi barika bulla vecino de papem kachkan bulla en ating ancha concentrado y atiskanchik pero igual va a crear con plecona acá pica noticia tariki avanza las canchi chayna tariki kai werajucha kai tajrimar canchiñam una iriko va a crear con plecona pero ya pachay gusunya ya con agua kimsa kutitaña rimach canchi kai gobierno va a crear con plecona municipio kunaman jolijita joikamo ya municipio kunaman me achka jolijita joikamo chay me jainim toporganchi naten me reke auto pegoptenchik sichom sapa municipio man igual chayata rakimun man inaten cada uno 5 millones ninka chasquigoikon 5 millones ninka ogre 5 millones achkaso rikao maijin chay canon nishan chay jolijita ya
Entonces, waujilaykuna pallaykuna, chay qullqiwan qariki paga empleadokuna o trabajadorkuna paganapaq, obrakuna ruwanapaq imapaqpas, pero principalmente nisqan rikaw chay qullqiqa servikunan manam personal contratanapaqchu, sino chayqa proyectokunata ruraspa llaqta yanapanapaqmi nispa riqniykaramun rikaw. Pero siempre llaqta yanapanapaq proyectota ruwanki naptinqa personal niyuqmi kaw. Primeramente narika chay obra jawari residente de obras pa ayudante huk o iskay chayñataq riki achkantaq riki chay supervisor rikaw. Entonces chay tawamiki chay obramanta riki ganan wawqillaykuna pallaykuna. Entonces siempre riki beneficianqa riki alcaldekunapaq hapillinkichunta riki wawqillaykuna pallaykuna, porque chayna niswanchik, porque alcaldekuna siempre hayanku runantamiki. Entonces kay vinchos no sé haykatay chaskiykuchkan mana chayta willawanchikchu wawqillaykuna pallaykuna. Porque ñuqa nini que seguramente unos 8 o 10 millones chaynata, porque wakiq distritukuna chaskichkanku hasta 14 millones. Imaynanpi porque kachkantaqmi que distritukuna aschalla runayuq rikaw, kay por ejemplo kay ina kay Vinchos lawpi rikaw, exactamente mana Vinchoschu sino vecino llaqta rikaw, San José de Ticlas y Santiago de Pischa paykunapa runanqa aschallam riki. Entonces mana chay 5 millones ta chaskinqakuchu, seguramente 2 millones o 3 millones inalla rikaw naptinqa chay qullqi puchunqa. Y chayna achka hawaqpi distritukuna kachkan taxachakunalla paykuna seguramente 2 o 3 millones chayllata chaskinqaku rikaw. Y chay qullqi puchuqninñataq riki wakiq municipiokunapaq riki chay achka runayuqpaq riki wawqillaykuna pallaykuna. Kay provincialmantachus rimachkarqaku hay unos 14 millones nispa, no sé, ciertuchu chay imaynaya, porque manam chayqa nacho riki seguroraqchu. Chaymantam justamente kay alcalde de Lima, de Callao wawqillaykuna, alcalde mana Callao, ate Pitarre mamalla mama uklamaña alcalde churachkasqanchik. Alcalde de Ate Pitarre Franco Vidal paytam siempre kay programa perimanchiko paymanta. Inatin wawqillaykuna pallaykuna payman siempre imanchik natiriki siempre imapas rurayninkunata pay justamente kaqay agradecikuchkan. Agradecinchikmi kay presidente José Balcazarta, porque payqa kaqaya qullqita quykamun llapachallan municipiokunaman a nivel nacional. Mana pay hinaqa kanchu. Chay punta alca ima sasata kara chay José Gerita mañarqaniku qullqichatay quykamun nispa natinmi payqa mana munarqachu. Y kunanqa chaqaya kachkanña qullqi nispa wawqillaykuna pallaykuna. Entonces justamente a ver rimasqanta uyarichaykusunchik rimayllapi wawqillaykuna. Yo me saco el sombrero por el tío. Yo me saco el sombrero. Suachaykusunchik kayta churaykamos pantallaman raqaw. Pantallaman churachayamos, ahí está. Ya ahora sí podemos escuchar ni son chillao. Yo me saco el sombrero por el tío Balcázar, ¿ya? Hizo lo que José Gerí no quería hacer. Y no sé por qué no quería soltar la plata José Gerí, si no es, ni siquiera era tu plata, José Gerí. Has atrasado al Perú, José Gerí. No era tu plata. Tenías que soltar esa plata, así como el tío Balcázar, al toque nada más, para que los alcaldes convoquen las obras y se hagan pistas, veredas, escaleras, parques. ¿Me entiendes? La gente quiere ver obras, la gente quiere ver desarrollo. Así que nada, una vez más, digan lo que digan, hermano, digan lo que digan, recordaré siempre al presidente Balcázar. Hizo lo que no hizo Pedro Castillo, lo que no hizo Dina Boluarte, lo que no hizo José Gerí. Ahí está, dar presupuesto a todos los municipios del Perú. Más bien, Boluarte gari que presupuesto está quitamorja, en vez de Junanta quitamorja. En vez de Yapamonanta quitamorja, rigao. Vinchos ya 3 millones y natachos me quitará chico, no sé exactamente porque sapa a veces América. 1 millón menos, chay na hamuchkarqa rikaw, desde Boluarte hay kurusqanmanta. Y kunan kay actual yaykuyku nika actual presidente,
José María Balcázar, chagay camas jolijita joycamu. Y kagay painichkan, un alcalde con quizás hamkuna nirganchis mana chayqa llulla mana maykanchun. Y alcalde con que mana seguramente chay jolijita guaque campañango pitukunango pa otak imapaq pas churakuchkango. ¿Ah? Seguramente no pelegona, no sé. ¿Ah? Mari chale pan ni chale más rimari. Chaña tariki kai Corte Interamericano de Derechos Humanos, chay pariki ni caramon kai Corte Interamericano de Derechos Humanos, de que kai tema de esterilización forzada, chay carjariki au kai Alberto Fujimori pa tiempumpi, chay seriko aujilegona pelegona nichkan estado responsable chay mandaja. Porque si bien es cierto cargo política o política del Estado, pero chay pehuaño y carga cajay cachcas jariko panichanchik mama Celia Ramos paitami que chay caparos jaco ricao guarmita capar jaco que Alberto Fujimori pa tiempumpi, ¿no? Porque chay esterilización ni nanja capa y ni nami caber, ¿no? Esterilización mamá llama. Hay que esterilizar a tu gato. Imaginan chay, misiquita caparosonchik. ¿Ah? Hay que esterilizar a tu chanchito, pojonampaj. Cuchiquita caparosonchik. A veces, warmichaconata caparga, cuauclia con para manaña, huachaconangopa. Chay también que digo justamente chay caparoptillan, core que hay mama Celia Ramos, guañocos, chay me que hay Corte Interamericano de Derechos Humanos, cama chayarga. Y paikonari que ni caramon que estado muchayo haricha en 1997 Guatapis que panchanjik tari que año rechazaco chay capas pangori con pelecon. Así que estado responsable. Ima política tap roranga estado siempre responsable con pelecon acá en año y kuna capten. Ima parta chay que warmi kuna ta capamorga, ima parta chay planificación familiar nis pa chay capamorga. Ama warmikuna wachakunangopa ama kay kichwakuna aymarakuna mirananchikpaq porque chay kapanakuq karqa kay llaqtapaqmi mana limiñukunapaqchu llaqta runakunata kay campesinukunata amriki aw kapamurqa panichanchikunata principalmente amaña wachakunangopa chaynapi ama llaqta runa mirananchikpi natin tukunanchikpaq riqaw. Entonces era un política del chino Fujimori kay llaqtaruna chinkachi wañuchi riko aujilegona pelegona. Chenta kay Tribunal Constitucional kay Acción Popular pekaja kay Taita Wilson Soto riki proyecto ley te presenta. Bueno, kay proyecto ley presentas kallangra manera aprobas jaracho, pero igual pay presentai con kay nanekta rikao. Y claro, pay con riki kay tribunal man paga puchkanko riki ao pay kona cha Alberto Fujimori kachay kachisqanmanta chayñata rikao. Kay chayñataq kay ley de amnistía chaykunata allin llamkachisqanmanta rikaw beneficiaykamun chay wakiqkunata riki wawqillaykuna palaykuna. Por lo tanto riki ya pagachapunanku riki pagar igual kay tribunal taqmi kay Pedro Castillo ta uchkwasima aparusqankumantapa riki allintam apaykun nispa niykaramun. Entonces chaymanta pagapuchkanku kay leykunawan riki wawqillaykuna palaykuna ña riki presupuestotapas yapaykunku ña rikaw. Y kunañata riki proyecto ley tariki nichkan ruachkanku imapaq hasta wanqa reelección kanapaq reelección de tribunales o tribunos nosotros reelección de tribunos. Entonces chaypi paykuna riki tiakuyguspan ami chaypi tiakunangopak rikaw. Chendari guaujilegona pelegona José Balcázar país erike kay parte perike au carrera armamentista es hanchina rikao Medio Oriente ni kachkan guerra. Entonces konanga chay cuento anrike arma con aranti kakuchkan chay se kay gobierno peruano ni caramon kay teyana pachkanta Contraloría con respaldo de Ministerio de Defensa, Contraloría y Agencia de Compras. Paikona ni karamon rantisunchik iskay chunka tawan aviones de combate nisqanta, o sea, avión de guerra taya, avión de combate, avión de guerra,
chaynata rantisunchik nispa wawqillaykuna pallaykuna kay gobierno riki autorizay con compra directa bajo modalidad secreto militar, compra directa, manaña kaypiqa concurso kangañachu, manaña kaypiqa chay concurso pipa riki rantinakuy tuqpinakuy kangañachu, paymi pagaykusqa, paymanmi beneficiayku manaña kanga, sino compra directa de casas. Chayna sutinrika casas, avión casa ningun, pero en realidad avión de guerra ni nami wawqillaykuna pallaykuna. Chayñata riki chaynallataq ministro de salud mamallay mama tayta ministro de salud Luis Quiroz país riki carta renuncianta presentaykullan y gobierno riki ña evaluachkan aceptanan mana aceptanantapas primer ministro ripuchakungaña rikao ripuchakuyta munachka mana llamkay tukuyta munachkanchu rika porque manaraqmi que incluso gabinete Mirelli chaypas manaraqmi aprobasqarachu autorizasqarachu kachkan congresopa rikao chayraqmi rinqa rikao kay killa tukuyta chaytachusmi presentakunan kachkan rikao llapa ministrontin rika autorizawaykuy llamkachakunaykupaq nispa entonces manaraq chaypas kachkaptin chaqay rika ministro de salud renunciachkan ñarika wawqillaykuna panichalyaykuna chayñata riki mama Delia Espinosa tam riki qamqa fiscal suprema kachkanki paykiqa función públicayuqa manam kay colegio de abogados manqa representawaqchu nispan riki denunciarqa chay qhatiqnin kay número 2 quedaq riki kay nimpa karuña elección inatimi iskay quedaron primer segundo tamiki chay huknin ganananpaq denunciar qhariku wawqillaykuna pallaykuna porque kay mama Delia Espinosa hinallan fiscal suprema como fiscal suprema riki manam riki estadopi llamkapakuqa colegiopiqa llamkapakunmanchu nispa denunciarqa pero chay riki wawqillaykuna pallaykuna sirironña porque kay mama Delia Espinosa taqa riki yachasqanchina qarquramunkum kay fiscaliamanta primero karqa fiscal de la nación chaymanta qarquramunku chayllata riki inhabilitasqa kachkan como fiscal supremo. Entonces kay mama Delia Espinosa nin según uyarisqayman hina de que como payqa kutikun como abogada, como cualquier abogado. Entonces como cualquier abogado kay colegio de abogados de Lima, institución privada riki mana estatal chawqillaykuna. Entonces como institución privada abogado llaña inalla chay colegiaturan funcionachkan riki kay colegio de abogadospe. Entonces como cualquier abogada manaña Delia Espinosa funcionaria pública ñachu. Y kikin chaynata rika mana funcionaria pública ñachu kanin rikao. Entonces yanqam chay denunciakuna chayta ruraspan maniki ganayta munaq tiyakuykuyta munarqa nispa chay riki kay comité electoral man denunciata aparachisqa rikao. Tiña comité electoral chayta evaluaronña jatiparonña ñariki kay mama Delia Espinosa pas de descargo nisqanta presentaronña hinaptin riki kay comité electoral nikamun hinalla sigue mama Delia Espinosa como candidata nispe natenga payqa kay killatukuytachusmi kanqa chay segunda vuelta rikao natenga chay wawqillaykuna pallaykuna asumikuchkanja seguramente porque ganaron porque chay huknin wiraqucha chay mala mañawan rikay mama Delia Espinosata jorjuyta munarqa ama chay presidente del colegio de abogados nisqan asuminanpaq wawqillaykuna panichalyaykuna chayñata riki chaynallataq wawqillaykuna pallaykuna kay lunista rikao lunista mana riki hayna punchaw lunistatu sino kay hamuq lunista qallaykunqaña clases wawqillaykuna pallaykuna hinaptin nisqanku sichum hinalla kay gas mana alchakunqachu hinaptinqa chay clases virtuales nisqanmi yaykunqaku nispa anki privadokunaqa ña qallaykunkuña paykuna wakiqkunachiki virtual trabachkanku wakiqkunañataq chiki hinalla sigikuchkanku rikao asistita normal rikao. Entonces, pero igual que el ministro de Educación, Efur Castillo, país riki kay lunes punchauta,
El buen inicio del año escolar 2026 nisqan tarike jawari kuchkan ganaspas puririn kariko auxiliagono palegona incluso ukla llaqtakunamampas richkan kaningrik a nivel de regiones puriri kuchkanga y calendario actividades de calendario cívico escolar 2026 nisqanta jawaristin auxiliagona palegona así que el lunes tarike jallay con gaña tarike hay clases clases a nivel del a nivel estatal rico auxiliagono palegona porque a nivel privado nisqanga diferente me que privado pejare que hace rato auxiliagona palegona jallay con cuña ricao privado peja jallay con cuña chayna kachkan rico auxiliagona pa ni challaykuna chayna kachkan rike ay wamanganchik pipas a nivel nacional pas kay willakuykuna chayñata riki chayna llataq wawqi challaykuna panchallaykuna a ver kay willakuykuna kaypi nisqan rikaw precio de pasaje por tema de combustible por culpa del gobierno izquierdista ni tumpachkanku ay chay kay fujimoristakuna chaykunaqa manam izquierdista nispa chay rimayllatam rimakunku wawqillaykuna panchallaykuna manam huk clase rimayta riqsillankuchu total sichun mana paykunawan inachu pinsanki natenga paykunaqa izquierdista comunista kayta nisu por ejemplo pensión 65 derecha para programancho y izquierda para programancho es izquierda pensión 65 porque es un programa social, es socialista. Chay programas sociales ni son chic programa social con una agenda chay tambos programa país ni asunto pensión 65 juntos chay programa contigo beca 18 chay wakekona y chay niatas kay napas rikao kay ONP es socialista es un programa social, es socialismo. Socialismo no es sociedad o comunidad manchayagme, mientras que hay derecha ganin privado cachun chay ya pachan privado cachun ya jolreo atende chikuchun mana jolreo jamana nispa paigona ninko augregona paigona entonces kay wanqa aliki kay programa kunata cortachita munanko rico auxiliagon plegona mana chayllachu sino kay wanqa riki kay llaqta runata hipanchawanchu auxiliagon plegona chaqa rimanchikña y kunam siapachaykusunña kay tukunanchikpaq rikao de que imamantan chay izquierda derecha lluqsimun puntata karqa rikao chaqa kay Perú imam karqa virreinato Colonia virreinato del Perú chaymantam karun chay famoso independencia rikao independencia del Perú chaymanta kariki república maña pero manara kay Perú chay independencia chay república chaykuna rikurishkaptin puntata karqa chay virreinato imanta virrey reypa brazo virrey vicepresidente presidente pa jatejnen vice virrey reypa jatejnen virrey entonces virreinato entonces puntata karqa reinado llawawqillaykuno con todo rey ricao rey de España rey de Francia rey de Inglaterra puros reyes wawqillaykuno puros reyes enatinmi que kay Francia wawqillaykuna pallaykuna llaqta riki kayna sachaku reykuna qarik apuqullqin llaqtatapas mana qhawarijchu paykunapaqa allin mikuylla paykunapaqa allin kawsaylla paykuna allin atendisqa llaqtañataq yarqaymanta yachasqanchina kay Perupipa rika awelunchikuna yachanraq chayta taytamanchu awelunchikuna de que hacendadokuna existiptin imaynataq karqa kay Perú llaqtanchik paykunapa makinpi wawqillaykuna pallaykuna yachapakuqku hacendado tarikao chay yachapakusqanmanta gratis llamkapuq
mana qullqi kaqchu, mana kaqchu wawqillaykuna palaykuna. Chay desarrollo nisqan, chay desarrollo kaq, chay qullqiyuqpaq apullapaq chay gamonalkunalla, gamonal ninchik chay qullqiyuqkuna chay hacendadokunatamiki. Paykunam chay gamonal. Hinalqa programa siempre imani gamonal nispa chay atiysapakunamanta rikaw. Entonces chay Franciapi wawqillaykuna pallaykuna karqa problema. Hinatimi llaqta runa riki amirurqa manaña chay yarqaypi yachayta munarqani ninaspami rebelakururqa, chaypim karqa primer rebelión, primero. Hinaspami chaypi reyta hapirurqaku, chaypi kachkarqa Reina María Antonieta gamonal rikaw, munaysapa payta hapiruspankumiki Plaza Pampapilliw llaqta runa kunkanta joruykururqaku, kuchuykururqaku wawqillaykuna palaykuna, kunkanta. Llaqta, chaytaqa primera revolución, primer protesta karqa chaypi, primer protesta. Timiki nikurunku ya kaypiqa manañam kanqañachu reinado, ya tukunñam kaypi reinado, chaqay reypa umanta jororunchikña, chaypim chay reinado tukurqa Franciapi wawqillaykuna palaykuna. Chay último reinam karqa María Antonieta, bueno, María Antonieta qusanta mana sutintiyaykunachu, pero pay más riqsisqa María Antonieta. Entonces chay María Antonieta umanta joruykunku, kuchuykunku, chaypim chay rey tukurqa, chaymantam chay independencia qallakuykurqa. Y chaypitaq karqa riki wakiq claro hina hacendadokuna, qullqiyuqkuna, tendayuqkuna rikaw chaypi kachkaq, porque chay fichakunata chay revolución industrial chaykunapas paqarimuchkarqaña. Hinaptin riki chay huknin riki qullqisapa nira ya piwantaqa kankichik, a ver alliqman hamuychik ya qullqiyuq kay munaqkuna apukuna ichuq piñataq quedankichik wakchakuna nispa, chaypim chay rakikurqa, tim chay qullqichayuqkuna alliqlawman pasakurqa ichuqlaw piñataq quedarqa wakchakuna, llaqta runa, comunidad llaqta runa. Chaymantam chay rakinakuy hamun izquierda, derecha wawqillaykuna palaykuna, derecha quiere decir gente de plata, izquierda quiere decir gente pobre. Ya chaymanta qhipamanqa, bueno, ideología kunaña, filosofía kunaña rikurikaramun, ideología, filosofías ya. Izquierdista, comunista, pensadores, como Carlos Marx, Engels, Montesquieu, cantidad a nivel mundial que pensadores rikurikaykamunas parikao. Izquierda tariki churamun kurikao, derecha tan chaymantam chay izquierda derecha chiqninakuy, manam chay izquierda derecha chiqninakuy kay Perullapi chukaqaykunallampas kay Estados Unidospi chiqninakusqanku. Chay republicanos kay Donald Trump partido paykunam derecha. Chay demócratas nisqañataqmi kay UEBDpa kastan, paykunañataqmi izquierda. Entonces chaqaya paykuna ukupips kachkan izquierda payqa, derecham kayqa, comunistam kayqa, socialistam kayqa, kikin Estados Unidos pe pone paso a nivel mundial chay problema. Mana kay Perú ya, Chile pipas igual, izquierda derecha, Argentina pues izquierda derecha, Bolivia pipas izquierda derecha, es un lío awqillaykunapa pallaykuna. Derecha periki kanku chay qullqiyuqkuna, chay munaysapakuna, izquierda piñataq llaqta runa. Pero llaqta runa pariki chay chawpi piñataq clase media. Clase media, aunque chaykuna kay Perupi tukuña manan chay clase media kañachu, kunan kaypiqa rikaw imakunam chay sispupi hamun iskayllami kaw. Pobre, extremo pobre y no pobre. Chay nataña rika aman chay izquierda derecha kananpaq riki churaykamunku, pero es lo mismo wawqillaykuna. Bueno, chay rimaywan tukunchik wawqillaykuna pallaykuna kay partichata
pagarinkunaña kutirikamuchkasunchik mas rimarikuna tullakuykuspa. Así que no hay kay Perupiqa manam kananchu izquierda derecha, llaqtarunam kanchik, quichuakuna kanchik, aymarakuna kanchik, wawqillaykuna palaykuna, ya. Entonces ripukullani pasakullani wawqillaykuna palaykuna. Pagarinkama. Tukuykuña, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway, sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kajkamachikuynintakama. Kaypi merimasun tukuyricha huyakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kajta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinata.